neza mubarebe mwigire hano imbere. Let them step forward as you look at them. Abageni bacu tubakomera amashi. Let's clap for our people who have the weddings. Ni benshi There are many kandi ni beza. and they are looking. Neza dufite ubukwe itariki Arahari? zine July. Arahari? Muri kumwe? Uzumukoraho kugira ngo abantu bamenye ko hari cyangwa wenda agize izindi mpamvu zo kutabana. Yesu ashimwe. Mazina nitwa Ndabaruta Innocent, mbarizwa muri Ebenezer family. Fiance wanjye yitwa Ingabire Mireye. Dufite ubukwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Gusaba no gukwa bizabera Romantic Garden. Gusezerana imbere y'Imana ni hano muri Foursquare. Tuzongera dusubire muri Romantic Garden. Turabatumiye mwese kudushigikira muri byose no kudusengera. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Murange Ange. Vuge cyane uri aho ku muryango yumve mama. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Murange Ange. Fiance wanjye yitwa Byishimo Rugazura, ntago yabashe kuboneka. Dufite ubukwe tariki 5 z'ukwa karindwi. Gusaba no gukwa bizabera muri Jaria. N'urusengero niho bizabera. Ariko n'ubundi tuzaba twashingire muri Foursquare. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina wanita Etienne Bayizi. Umufiance wanje yitwa Sandrine Mugwaneza. Dufite ubukwe itariki zine July. Arahari? Muri kumwe? Uzumukoraho kugira ngo abantu bamenye ko hari cyangwa wenda agize izindi mpamvu zo kutabana. Bagiye gusaba no gukwa uzabera kuri Romantic Garden. Tuzongera tugaruke hano saa 8. Turatumiye. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe kubw'uyu munsi kugaragara hano hantu. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Eric. Fiance yanjye akaba yitwa Witonze Emerance. Ntago ari ubwa mbere neraniye hano hantu. Ndabishimira Imana ko yashimye ko ngaragara ahantu. Dufite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa gatandatu. Buzabera Romantic Garden. Dote na reception bizabera gusezerana imbere y'Imana bizabera hano saa 7 zuzuye. Kwifatanya natwe ni inkunga ikomeye. Murakoze cyane. Nitwa Sergo Eric. Fiance wanjye yitwa Munezero Emeline. Dufite ubukwe ku itariki 27 Dote na reception Kigali Parents. Hanyuma ni hano muri Foursquare. Muratumiye mwese. Imana ibahe umugisha. Amen. Barakoze cyane. Reka tuzamure ibiganza byacu. Let us lift our hands towards them. Tubasabira umugisha. Pray a blessing over them. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu. Lord our God, in Jesus' name. Turagushimiye kubw'aba bana bacu. We thank you for these our children. Aho byahereye naho bigeze. Where it has started and where it is. Warahabaye mwami. You've been there, King of Kings. Kongeye kugusaba gukomerezaho. We ask you to proceed with them. Uzageza umunsi uru rubanza ruzoba rushoje. Until their wedding there. Bazubaha amashimwe. Let them have thanksgiving. Bagushime kuko wakoze ibikomeye. And praise you for the mighty things you've done. Natwe tuzakomeza tugushime kuko dukorera ibikomeye. To praise you because of the mighty things you do. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you so much. Gusubira mu myanya. You can regain your seats. Impamvu tuba twaberekanye gutya. The reason why we put them for you to see them. No kugira ngo nimba hari umuntu uzi muraba wigezeho gukora ubukwe. If maybe you know someone who had a wedding before. Uzoje muri administration hejuru hano. You can go in the administration team. Cyangwa uzoshaka mu pasiteri. Or maybe find a pastor. Utubwira ayo makuru. And tell us that news. Hanyuma nidusanga ari byo. If it's correct.
tuzoba urumva namwe hazoba hajemo akantu gatuma tudahita tubasezeranya. There will be some changes in how we prepare them to have weddings. Ariko nimba bidahari, But if there is no objection, nyaboneka nawe ntukaze, also please don't come. kuko tuzogufata nk'umuntu udakunda ibyiza by'abandi. We will take you as someone who doesn't like good on other people. Ariko nta nubwo biraba. But that has never happened. Hanyuma ikindi ni ukubasengera, So we want you to pray for them. kuko ubukwe buba burimo ibintu byinshi, Because the bisaba wedding- abantu kubasengera no kubatwerera mu bushobozi. Needs prayer and support. Reka babahe mikrofone, bahere kuri uriya atubwire Bye.
kwibagirwa kuza mu iteraniro ugataha ukonje ni igihombo kimwe n'ic'umucuruzi ufite ibicuruzwa bihenze cyane akaba agwisha kontineri ko mu mazi oceani nta bwishingizi zifite niko nzabifata none umuntu yinjiye mu gitaramo bataje nutegereza ngo uraza kunezerwa ko twabanje guhagurutsa abashyitsi uwo mwanya turaboneka mureke tunezerwa tunezerwa nako kawe ngiye guterana rose natumi turangiza dukomeze presentation ariko turabashimiye cyane abakunzi b'umurobera no kuri ntimusiba kutwitaba mukaza nyine abera twese tugahura tugatarama tusaba Imana icyubahiro ihebuje imitima yakirabi hamya Yesu we Yesu ni mwiza nabo babihamya tuzamuye amaboko yacu imitima Yesu ni mwiza ihebuje turareba